Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mungu Baba uishie mahali pa juu, ninakushukuru kwa kuwa wewe unatupenda sana. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini katika siku ya leo ambayo ni Jumapili, Jehova, wapo watu ambao umewakusudia kwa habari ya kukushukuru wewe Jehova. Yupo mtu mmoja ambaye Jehova leo una haja naye, nami ninawaunganisha wale malaika ambao wako zao katika ibada ya leo, katika siku ya leo, wawe pamoja nasi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninasi uwepo wako, ninasi nguvu yako, ninasi mamlaka yako iweze kututawala saa hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako, ninaomba nguvu, ninaomba uweza, ninaomba mamlaka iweze kututawala mahali hapa, kila mmoja Jehova. Wapo wengine wamekuja mahali hapa hawawezi, ninaamuru wakaanze kuweza wasikiapo neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Aliyekuja akiwa ni mgonjwa akapone, aliyekuja mahali hapa akiwa hawezi kutembea akaanze kutembea, hawezi kuona akaanze kuona, asikia akaanze kusikia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi ya juu, makofi ya shangwe, makofi ya juu, makofi ya shangwe, makofi ya juu. Nisikie inua mikono yako.